Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar di grup ke-6, halaman 4. Ada Mbak Nadia Ambon di Malaysia. Silakan Mbak Nadia dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahunnya gini ya. Iya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Besar kayak bismillah. bisa keluar ya Pak Ustaz. Hadadanya ya belum. Ya, apa-apa. Yuk. Kemudian. Wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Kemudian. Nuhi wa adi wa samud. Nuhi wa adi wa samud. Sab'atu wa saminuhum. Sab'atu wa saminuhum. Kemudian. Huda wa bushra lil mu'minin. Huda wa bushra lil mu'minin. Kemudian. Wa farihu bil hayatid Bukan huwa, dunya. wa farihu. Wa Ya, farihu. Ya. Wa farihu fil hayatid dunya. Wa farihu bil. Wa farihu bukan fil ya. Wa farihu bil hayatid dunya. Coba lagi. Wa farihu bil hayatid dunya. Kemudian. Sawabau wa khairum marodda. Sawaban wa khairum maradda. Kemudian. Allazi jama'a malan wa addada. Pendek. Wa addada. Allazi jama'a malan wa addada. Alladhi jama'a malan wa addada. Kemudian. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kemudian. Kasih nasi sedikit Pak Ustaz. Iya, nasi next sedikit. Nih, ta'atum. Ta'atu wa kulum ma'ruf. Bukan. Salah Pak Ustaz. Coba lagi. Ta'atu wa kulum ma'ruf. Wa kulum, wa kau. Kan lin itu. Wa kau. Astagfirullahaladzim. Kau dan aku suka kau. Kau. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Kemudian. Wa jannati wa uyun. Wa jannati wa uyun. Kemudian. Nadrata wa surura. Nadrata wa surura. Kemudian. Wa fakihata wa abba. Wa fakihata wa abba. Kemudian. La baridi wa la karim. La baridi wa la karim. Handphonenya agak pret. Kenapa ya? Iya, itu saya.
Coba jangan pakai handset. Fi samumi wa hamim. Ya. Di mana Pak Ustaz? Oh ya. Ya. Fi fi samumi wa hamim. Fi samumi wa hamim. Kemudian. Min waraihi azab. Min waraihi azab. Maghfiratu wa azrun. Salah Pak Ustaz. Ya. Maghfiratu wa azrun azim. Diulang lagi. Maghfiratu wa azrun azim. Maghfiratu wa ajrun azim. Iya, bagus. Kemudian ini. Ya, wa annallah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian Lawallaita minhum firaraw wala salah Ustaz. Iya. Lawallaita minhum firaraw wala mulita minhum ru'ba. Lawallaita minhum firaran walamulita minhum ru'ba. Jangan ru'ban ya. Ru'ba. Iya, ain saya masih ini ya Pak Ustaz, kalau ainnya Ada masih sedikit ini, ya, ru'ba ya. Ulan apa lanjut Pak Ustaz? Lanjut aja. Fala naqussanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Banyak pinternya nih ya, banyak kemajuan alhamdulillah. Sering di Zoom ya, sering ngaji di umum ya. Iya Pak, masih Bagus ya. Karena kalau mencukupkan diri sama saya waktunya nggak ada. Boleh sih mustami kayak nyimak, tapi kan nyimak dengan baca lain. Banyak belajar ya, alhamdulillah ya. Iya, Ada kemajuan nih. hari, Falanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Kemudian yang ini. Hada bayanul linnasi wa huda. Nanya panjang. Linnasi. Hada bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil pendek. Hada bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Kemudian Walaqad ja'alna. Jangan wala biasa aja walaqad. Jangan diorangnya kod, jangan gitu-gitu. Biasa ya. Lagi tengok handphone satu juga jadi. Oh iya. Walaqad ja'alna. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyan agak susah di sini. Banyak tasdid. Ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirin. Iya bagus. Walaqad. Ulan Pak Ustaz.
ada tutup tulisan Pak Ustadz, ini ada ini. Iya. Walaqad za'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Kemudian ini Inna wa'dallahi Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka allazina la yuqinun. Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Kemudian Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kemudian Ittabi'u man la yas'alukum azru wa hum bukan ajrau. Oh iya ya Pak Ustaz. Jimnya jangan jem aja, jangan keras ya. Jakarta Persija. Persija Jakarta. Ittabi'u man la yas'alukum ajru wa hum Ittabi'u man la yas'alukum ajru wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tinggal memperhalus, tinggal melatih ya, insya Allah nggak lama jadi Ustazah Nadia Ambon. Amin Pak Ustadz. Buku hijaunya dibelajarin lagi ya dulu. Buku hijau baru belajar apa? Baru Allah, sampai ya? di lafaz Allah sama guna sama Samsiah Qamariyah ya. Samsiah. Nanti belajar lagi biar pinter iya, ya, biar Pak pandai. Ustadz, nanti saya ini insya Allah pulang juga mau beli bukunya tuh Pak Ustadz. Dan nanti ada tanwin ketemu ya idgham biguna ya, ini an jadi ayu sholat min mi yauma iz. Ya silakan. Oke Pak Ustadz. Ayu sol kemudian mi yauma iz may yu'minu billah kemudian illa ayyasha Allah ayyasha Allah kemudian yaquluna illa kadziba yaquluna illa kadziba astagfirullahaladzim ayyatiyani bihim jami'a ya sebentar ya bukan hu ya. Tapi wuju wuju Pak Ustadz. Ya wuju yauma idim musfirah. Nah.
Wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Kemudian Dokihatum bukan dohi dohikatum mustabashirah. Dhahikatum mustabshirah. Kemudian In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Kemudian Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Kemudian La'iber ya. Kan ini tadi wujuhi udah ya? Sudah. Oh, sudah. Di bawah nomor Wujuhi yawma idzin musfirah. sudah. Dhahikatum Dari dua dari mustabsyirah. bawah Pak Ustadz. Ya, iya. La ibratan ya. La ibratan liman yakhsha. La Ya, silakan. ibratan. Bismillahirrahmanirrahim. La ibratan liman yakhsha. La ibratan liman yakhsha. Huruf saya tak keluar. Liman yasha'u wa yardo. Shinnya liman yasha. Liman yasha'u wa yardo. Liman yasha'u wa yarda. Kemudian Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Kemudian Fi jannati yatasaalun. Fi jannati yatasaalun. Kemudian banyak kemajuan nih ya. Tinggal lagunya aja ya insyaallah. Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Terus pokoknya latihan terus tuh. Kayak barusannya ada Mbak Putri, ada Mbak Rahma, ada Mbak Wanti, ada Mbak Pina. Dengan mereka belajar terus. Karena di sini kita satu keluarga. Ya, kita ada apa? Di sini semua penuh cinta ya. Jangan benci, tapi benar-benar cinta, benar-benar sayang. Yuk. Wazillim. Wazillim miyahmum. Wazillim miyahmum. Kemudian Astagfirullahaladzim, ulang Pak Ustadz. Awa unal awwalun. Awa unal awwalun. La yaghfirullahu lahum. La yaghfirullahu lahum. Illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Kemudian Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Diulang. Ayyut'imun ya.
Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Iya, bagus. Tinggal dilatih ainnya ya. Kemudian yang ini, fawailul. Fawailul lillazina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adzun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Kemudian Famasta'u ayyutharu huwa mastata'u lahu naqba. famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Iya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kemudian Kullu yazri li ajalim musamma. kullu yajri li ajalim musamma. Kemudian La ayatil astagfirullah. La ayatil liqaumi yatafakkarun. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian May yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla faqad May yatabaddalil kufra bil imani faqad susah sekali saya ulang-ulang terus di sini nih Pak. Iya, apa-apa lama-lama bisa. May yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla syawa. Bagus. Faqad dhalla ya. Nifaqad Jangan nipakod ya. Jangan nipakod bil imani. Jadi harus dibawa. Bil imani faqad ya. May yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla syawa. Astagfirullahaladzim. Iya Pak Ustadz, susah sekali ya faqad susah sekali, tak apa-apa. Berarti kakak susahnya cuma sekali. Kalau saya susahnya berulang kali. Susah sekali, cuman susahnya cuma sekali. Nah, apa kakak? Terus dilatih ya kakak ya. May yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla syawa as-sabil. Susah lagi Pak Ustadz. Sabil apa-apa. May yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Kemudian ini udah bagus kakak ya.
Saya sering liatin di Zoom umum, kakak sering baca surat Al-Baqarah ya sama Pak Indra. Ya. Bagus. Iya, latihan. Itu ikut-ikutan saja Pak Ustadz. Daripada boring Pak Ustadz. Iya, belajar terus ya. Ya. Kemudian. Ini sudah kan Pak Ustadz? Sudah. Oh, tadi kan. Berarti ini ya. Sudah kakak. Yang ini kalau sampai begitu. Situ aja kali Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kan sibuk. Saya juga lagi tunggu-tunggu ini ya Pak Ustadz. Nggak mau. Satu lagi aja ini. Satu lagi ya. Okay, Nun mati atau tanwin ketemu ba. Ini jadi iklab. Ikhfa sapawi ya. Bukan. Nggak konsen. Nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba. Bunyinya seperti bunyi mim mati. Tapi di sini iklab. Mim. Tapi bindeng. Mim. Tapi mirip memang seperti ikhfa sapawi ya. Nggak ada bedanya ikhfa sapawi. Jadi mim. Kalau ikhfa sapawi kan mim mati ketemu ba. Kalau ini nun mati atau tanwin ketemu ba. Sama-sama ya. Ikhfa sapawi mim mati. Bacanya sama Pak Ustadz. Sama persis. Sama persis kayak gitu ya. Mim bunyi M tapi bindeng gitu ya. Ya silakan kakak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'd. Mim ba'd. Kemudian Nurum astagfirullahaladzim. Nurum baiti. Nurum baiti. Nurum baiti. Abadam bima. Abadam bima. Kafirin bih. Kafirin bih. Suara saya kenapa ini kakak? Iya. Awanum bain. Ain. Awanum bain. Awanum bain ya. Awanum bain. Iya. Awanum bain. Kemudian Al-Anbiya. Salah Pak Ustadz. Al-Anbiya. Al-Anbiya. Kemudian Wadu'ifum bih. Wadu'ifum bih. Mim ba'as. Ba'as ada e-nya ya, mim ba'as. Bagus. Kemudian mim ba'as. Kemudian Bak astagfirullahaladzim. Matinya susah sekali saya ucap Pak Ustadz. Iya, jangan mati dulu, hidup dulu aja. Jangan mati dulu. Masih mau pinter ya. Jangan mati dulu. Ya Pak Ustadz. Yang bainahum. Baghyan bainahum. Kemudian Baghyan bainahum. Hillum bihadza. Hillum bihadza. Iya. Lizambi. Lijambi. Kemudian Hada muktasalum bi. Salah Pak Ustadz. Barid. Hada muktasalum barid. Hada muktasalum barid. Kemudian Zalika roza'un ba'id. Dzalika raj'un ba'id. Kemudian Kullu astagfirullahaladzim.
Kullu nafsin bima kasabat. Kullu nafsim bima kasabat. Dia hamas ya Pak Ustadz. Ya, kasabat. Oh. Pinter. Aduh, saya aja lupa tuh. Kullu nafsin bima kasabat. Kullu nafsim bima kasabat. Kasabat. Kemudian. Khabirum bima ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Kemudian. Allahu latifun bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Bi'ibadih. Kemudian. Bikulli syai'in basir. Bikulli syai'in basir. Bagus kakak. Sudah ya Pak Ustadz ya. Sudah dulu ya. Terima kasih kakak. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keluarga yang di kampung diberikan keselamatan ya. Amin amin Pak Ustadz. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.